Menkoti adwuma na meyɛ no de hia no na meka. Enipa mmienu na ɛwɔ Ghana ha. Enipa mmienu na ɛwɔ Ghana ha. Ɔmo ɛte wasɛm ase. Ɛne wɔn a ɛnokora na wɔka na ɛbrɛ wɔn ase. Enti wɔn de wɔn bɛyɛ wɔn but ɛnyɛ no NDC for wɔn campaign message na yɛ atem didie. Dise wɔn so wɔn yɛ me amoma na ha mo. Sɛ me nyɛ adwuma ma NDC once ame yɛ adwuma ma MPP ne Dr. Mahmoud Bawumia said de bɛyɛ a ɛmɔfra no betimi akɔ school no. Wɔn so bɛyɛ me. Nti atem didie ndɛ me tibi but me mfa anya sɛm. Na me pa che o. I'm the first time I met any MPP. So when we kotoni. Enya me first time in my MPP since 2008. Una ebia wani ntwa so. Na SNDC ade why you wanim. Chese why you wanim akasa. Am obi an say yes. Tabi takum. Say the one MPP. Who can MPP a waka tabi takum. And then na MDC ade say why you ade num den do ade. Masoja no wa ho. Adegudi enti amasoja no ne say. Enyoma bi wani kwasa Ghana for yesoso so yesoso. Ene say. Emra so say my leaders no hu say ye to aba ema wo a. We are expecting you to deliver. Say ye to aba my papa John Mahama. His Excellency John Mahama. Ye to aba ma no a. One to me and deliver. One man homodin. Enti Ghana for san ko to aba tu no enye sabia soja for ne ko tu no. O man no na trans hu say. Ya papa Mahama timi atena o man yimu ma dum so atumi asay abrabo bi adwuma ensori kura egu since 2012 2013 2014 15 go 16 to aba ya tena dum so musa as president wantimi anya ho adwuma ya papa Matthew Poku Prempas CI wa be running mate e de ama Dr. Mahmoud Bawumia His Excellency won say dum so kakra bi esi ye na NDC force e kasa bosumi mienu miensa pe no omo kekam but enfie nan ni etire omo timi tenam a omo akasa eno kro ma mi hu se ye papa Mahama se ono ye to aba ekotu no no a wakotena fie 8 years se wotimi awia san aba na o san ya bedi president ene na o ma na yetimi no kra na ye ho osere ye di agro wo mra opa me ban pacho mambuso asa opa se o ka se yesema former president Mahama badia yesa Ghana yenim nyansa na nyansa de mintimi ni di Ghana for tem nanso enuti ne ye kasa no se obi a yato abatia no wa ma adwuma wa ntumi anya adwuma no antumi anwie ne second time the only certain president I want to me anwie ne second time ne papa John Dramani Mahama na wa anwie na o san ria after 8 years o kotena vie no enyema na want me anya no pato say watumi aya wode bre ya na edi yetena ho na yehwe na sabre ya ewomi the most innovative leader any Dr. Mahmoud Bawumia obi a oya vice no nyanya president no innovative policies are Dr. Mahmoud Bawumia de Ghana 33 policies na 33 policies no say kaya ye fo grampo esuansa no djuma a ma nya ba biada me pacho say de wusi kase ye wa yinu akase wonya sure say wakodi Dr. Bawumia chi ena je say otiti bi ma sha obotom na obotom ayede eti na wo kasa sana na ma me say wate bibia ma me asem botom a asem na me ka no se sabe nyansa wo mu a de wote ama me asem botom a mo hu no enya bone se me ka no kre enya bibia yate ama me anasa Dr. Mahmoud Bawumia de ama me mu nyina mo beka no kre se vice president bia ma Ghana wa boduma to say Dr. Mahmoud Bawumia because Ghana card digital identification no kwano and solve corruption problem e wa ban nyuma yeku ahodo no a na omdi ghost names ghost workers e bo o man yi ka twitwiri die no Dr. Mahmoud Bawumia de Ghana card na solve sa corruption no enti adentina obi a yato abama na wari 8 years ago na o wi asan be na yankola na yeso o go school no ade o go here den me pacho baby aye gina aye Asante Asante region the heart of MPP but what to say is MPP for Moba no more ignore Asante region na omo kwa ya regions na aka no esasa omo pe vote ni bi aka omo de ho sasa me what da ma me anya no kure
na mbese musasa what me se nya de mate ye de minim se enye no kore politics ahom ye okromo ha no papa John Dramani Mahama free education no 8 years ago no say 419 na NDC for say 419 ya papa asiedu nkasia na se ma okan ye ami ko to atem say it is better to be illiterate than to go to free SHS anya sa me kato no central for mopa wa mu home we say general mosquito say one ko school aye chance obeko free SHS ye wia home na me mfa ni nyina ma na mo fa nko ye mu news ya papa general mosquito akan ye say it is better to be illiterate than to go to free SHS and ya papa John Dramani Mahama so say free education no amama uro bebre wo Africa ha atra biama wo mo atere wo mtani kwan say ye introduce free SHS no enso trofo bebre munim enso na solkala fianti wo ma san support John Dramani Mahama amana tumi aka say wono na di free education ba ye wo bra sabe emofra a wo minim kasampo enim say free education no nanado dankwa Akufo His Excellency and Dr. Mahmoud Bawumia one month and what you free education say ya papa John Dramani Mahama say on go na de ba na we nipa we moto abama no a o ma we be kwa wie say me pacho I believe that we are Santini mbacho o mo say MPP ba e dey pa na obeti aka say MPP ba o ma ya ma Santeman one opposition ni say NDC ni a one hu de MPP for ba o ma ye one hu bi free education no aye the most successful policy no almost abeje afa e dey ba adi na besi asante mamu ha o mampani da ku for ba ye Boankra in Latport oje asase start ye no ye to abeti MPP for ye papa the late Professor Mills Edward Van Grace wo ba oja to nwuram ye papa Mahama ba oja to nwuram mo hu se Boankra in Latport no MPP Dr. Mahmoud Bawumia na nanado asan ato asom gusu ye adwuma mo hu ye asem ya wakofa be ma musu asem me yakwa ese politicians omoba na se opposition party ne tu na de so na se osaba ade na opposition ne ya no ompesa obetu asubiem adanti na ya asa ade no ebasa Kumasi affordable housing project omampani dada kufuo emiratintin ya obesa ase ya Kumasi ha me pato ya papa John Dramani Mahama bae ojai mane ka nwuram onu anga sanso ne boss the late Professor Mills ba ojai mane ka nwuram MPP na nadu dankwa ne Dr. Mahmoud Bawumia ban o bae o ma complete sa project no enti so obi gina ha ka tro se MPP ba o mo nya hwe Asante mamu ha eye politics no o mo ye enye we ne hia Kelvin Taylor o ye campaign ma ya papa Mahama no wakasa ti Asante fo didi Asante henatem sa manhia kura konwa no ho nte eye toilet sabe mbraduasa eno na etasa NDC fo kwa na obkwa tewo awo manhia na yen ya Asante fo no de yenim de MPP baba mu a o mo anya hwe kura Asante fo nkoda eco school no ye ma ye papa John Dramani Mahama kwan ma no nsan ma no o ma metwam se de kanene no o ka no na eba hate wise nso a infectious by na MPP ade agu form na almost o mo de beboa ama Asante man akoso mintimi nyina ha yai enka ni nyina nchro ade besa me pa cho agenda 111 no essential for minimum de kro agenda 111 no na nadu dankwa Akufo ni Dr. Mahmoud Bawumia ban they are making sure say every district our district hospital amene wo kasai o mugusu a district bia ni wa obekọ a wonko hu say agenda 111 no mugusu ya district hospitals agenda 111 na say no 111 hospitals o mugusu a o mo ye na NDC fo wo Asante mamu masam na ebai empanimfo a mo ye sabi NDC fo menka mo ya papa John Dramani Mahama Kelvin Taylor say okutane sade na ba power wakasetia manhia kasatia Asante fo kasatia Asante ayemfu nyina monko ya ho adwuma ama Kelvin Taylor da so ye campaign ma papa John Dramani Mahama na de mi bisa ne say mo yene kase no Otumfuo ababio ya na Otumfuo te kokoso na nani monya fata wo agura me bobi mo ase awia yi ma na mo yene no de
Kelvin Taylor 18 attempt mo yene Asante yene ni monyam force ana Kelvin Taylor adi na ni mututu fam a wodi manhia ni mututu fam no mo nko ka ho asem omane champion ebo so say ya papa John Dramani Mahama ya goto aba no ori enti mo mo fa no mabiem no obesa wo man no a ende na mo ba beteme enti mo yene ne ho hia mo NDC fo a mo ya Asante fo Otumfuo ne ho hia mo ani monyam e wo manhia no mo mpe mo de politics mo pa no apia stadium e ko manhia da bia so oso manhia anso atem didi a Kelvin Taylor di Asante hene no ni nyina woni fo so osori anu ko gina manhia sa me so manhia enti sanse hunu na e ko so no mo ma ya hu say Otumfuo te kokko so ye ntono so aba o acha 4 years politician na ne time na twam enti mudi politics ati na mudi manhia ni mu tutu fom ama udo bebre bugana because of Otumfuo de Asante man ni manhia na mudi NDC nti Kelvin Taylor kasati Asante hene ebesi ne obi anka ho hwe omane ekobo John Dramani Mahama din say ya to aba man wadi ni de awie eye Dr. Mahmudu Bawumia the most innovative leader of our time yanto no ndwene ye boni chudom sare na baba Mahama say Asante fo mpempepe fo asem enti onyini se mre bi beba ma MPP fo edi tumi ama esremuni anaje bebe ni say o ma flag bearer no time no ni enu ti na mate domu a me bo Dr. Mahmudu Bawumia achi ama Ghana fo hu say sabe ya Asante fo na asa kan fo ye nuanim pepe fo ya kan fo ye nyina ye nuanim ni pepe fo enti say ye bo ya papa his excellence na nado dan kwa kufu ado ye bo ni chudom a edu Dr. Mahmudu Bawumia so a ye bo ni chudom na ye dina bedi mampanin ma ya papa John Dramani Mahama asam na o kan ye no ayenim guase de amano no hu say ya Asante fo akan fo no ye nuanim ni pepe fo sabe nim dia ani nyansa ane enyoma wo Dr. Mahmudu Bawumia mu no ya ntina wan kase Asante fo ntia tra manaka ofa mabo oman ye yi a NDC fo nyina bi reka mo medamo ase pa asam ne de waka ni nyina na emre pa mu no me no betena se 101 em se bebre wo ho sha me kan dia sense su biem se wo to aba ma ya papa Mahama aka ni 4 years pe 4 years no o se wo be ko onimu o da mo fa 3 months man ko onimu aka 3 almost 3.5 what the 1 year ebe yin mpani for ni ministers and ni CEOs 1 year amoma so ayi ni won gro ne ba aka 2 years ne kakra last year no so election year for him e dia be ba no no betimi abaye what the subo ebe bo abandata amadwuma bebre ba na nado dan kwane ya papa Dr. Mahmudu Bawumia abaye no wo maja ni nyina gu ho de hia me kasepa ni Kumasi Accra road double road na ba ne de saka no ahia maja gu papa mamonto aba ma ya papa Mahama o na oba what the subo be bo kufu ado ne Dr. Mahmudu Bawumia ban na waja ye adwuma ni nyina gu ho wotuma Dr. Mahmudu Bawumia obesa aba 2028 nti obayire ne ho abọ modern said the economy ni tibia no Dr. Mahmudu Bawumia be bodwuma na waba on sense de be ya 2028 mo be sa to ano so medamo ase meso medas